isi yose irimo gukurikirana intambara iri hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran. Iyi ntambara ishobora kuzaba amateka akomeye cyane ya Middle East ndetse n'ubukungu bw'isi yose. Ariko ikibazo ni kimwe cy'abantu barimo kwibaza, ese kuki Israel irwana na Iran? Ese intambara yatangiye ute? Ese intambara ishobora kuzarangira gute? Muri iyi video tugiye gusobanura amateka n'impamvu y'iyi ntambara n'ingaruka zayo. Nuza gukurikirana video kugeza ku musozo, uraza kumenya ukuri kwishi nyuma y'aya mateka. Imwe tugiye kurera hamwe, ese iyi ntambara yatangiye gute? Tariki 28 Gashyantare 2026, Israel hamwe na Amerika byagabye ibitero ku gihugu cya Iran. Ibitero byibasiye ibigo bya misile ndetse n'ibigo bya nuclear mu mijyi nka Tehran ndetse na Isfahan. Nyuma y'ibitero, Iran nayo yohereza za misile ndetse na drone kuri Israel. Ibyo byahise bituma iyi ntambara itangira hagati y'ibihugu byombi. Kabiri tugiye kurera hamwe impamvu Israel na Iran bidacana uwaka. Hari impamvu nyinshi zituma ibihugu bidacana uwaka. Ikibazo cya nuclear. Israel ivuga yuko Iran ishaka gukora intwaro nka nuclear, kandi izo ntwaro zitazagira ikibazo gikomeye cyane muri icyo gihugu. Iran ishyigikira imitwe nka Hezbollah hamwe na Hamas irwanya Israel. Amateka y'urwango. Nyuma ya revolution Iran yahise mu mwaka w'1979, Iran yahise itangira kubona Israel nk'umwanzi ukomeye cyane. Gatatu tugiye kurebera hamwe ibitero byabaye mu ntangiriro y'iyi ntambara. Indege zirenga 200 za Israel zateye Iran zibasira ibigo byinshi bya gisirikare. Hari n'abayobozi batandukanye bamwe namwe ba gisirikare bapfuye. Iran nayo yahise yohereza misile ndetse n'amadrone menshi yerekeza mu gihugu cya Israel. Ibitero ibihumbi byateye barapfuye, abandi barakomeretse. Kane tugiye kurera hamwe ingaruka bigira ku isi yose muri rusange. Iyi ntambara ntabwo igira ingaruka kuri ibihugu gusa. Ibiciro bya peteroli byahise bizamuka, ubucuruzi n'ingendo zo mu kirere byahise bihagarara. Ibihugu byinshi byahise bigira ubwoba by'intambara ziri kubera muri aka karere. Gatanu tugiye kurera hamwe, ese iyi ntambara ishobora kuzavugwamo iki? Abasesengura bavuga yuko hari ibintu bitatu bishobora kuzabaho. Ikintu cya mbere ni uko iyi ntambara ishobora kuzakomeza igihe kirekire. Naho ikintu cya kabiri, ibihugu byinshi byo muri Middle East nuko bishobora kuzayijyamo. Naho ikintu cya gatatu, hashobora kuzaho ibiganiro bihagarika iyi ntambara. Ariko kugeza amagingo nta kimenyetso gifatika byerekana yuko iyi ntambara ishobora kuzahagarara vuba. Intambara ya Israel na Iran ni imwe mu bikomeje guhangayikisha isi muri iki gihe. Ikibazo gisigaye ni iki? Ese iyi ntambara izarangira ute? Ese wari ukumva iki kiganiro ubitekerezaho ute? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda video nk'izi zisobanura amateka ari kubera ku isi, ukane subscribe kuri iyi channel kugira ngo ntuzacikwe n'izindi video z'ubutaha.